Ko arapata haki wai te kaihautu Māori hou mō te papatunga rewa. He tūranga e ai ki a te papa e ōrite nei te mana ki tō te tumu whakarae. Engari he kōrero rānei tērā ka whakatinanahia. Ka pēhea hoki rā tōna tautoko i ngā iwi Māori ki te tiaki i o rātau taonga. E nei pātai i tukuna atu e tā mātau kairi puata a Irina Smith i te whakatautanga o arapata ki tana mahi hou. Koe nei te tohu o te mahi tahi. He mahi anō kai mui ia, koenara koere te wawata. Ki oriti ai te mana whakahaere o te tumu whakarae ki tā te kaihautu. Ko ōna wawata me e rā o ōna iwi i kawea mai i te rānei, hei whakatau ia arapata haki wai ki tōna tūranga hou, hei kaihautu. Kai roto i tuna ringa, matau, ko te toki tēnā i tuku ana mātua kei. Kai roto i tēnei taha, ko te pene tēnā i tukua mai e te ao Pākehā kia ia. Haere ki te ketikutu i ngā pungarehu i mahua mai e te ahi o tātou mātua. E ai kia te papa, he whare kākano rua tēnei, koe rā e noho ana te tumu whakarae me te kaihautu i te taumata kotahi. Engari e hia ana rātau ki te whakatinana e ngā kōrero e iriri mai ana i runga i ana pakitara. Arapata will be taking part in every strategic decision that the organisation takes. He will be a key part, as I am, of the future planning for the institution. Engari ko ngā taonga Māori me ngā iwi nō rātau aua taonga te aronga matua mo te kaihautu. Hei tāna ka taia tonu e tahi wahanga o tēnei mahi te whakapakari ake. Ko tai mai te wā me haere ki ngā iwi, kōrero, me te whiu e te pātai ki ora rā. Me pehe tātou hei āwhina. Ka tere tonu ia te ruku atu ki ngā mahi, timata mai i tētahi haerenga ki Uropi a ngā wiki nei, ki te whakahoki mai i ētahi toi moko, ko iwi tangata hoki. Irina Smith, Te Karere.